बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा यतसाअलून दसबार की तफुसुन की रा खलक अनिन नबइल अज़ीम तफुसुन की रा खबर राज़ी मुशान अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून आगा खबर चिदी पाए कि इख्तिलाफ को उनकी कल्ला सयालमून इचरेदा तसाउल न पकार जर्देदी तो पतो लगी सुम्मा कल्ला सयालमून ब्यामी शरेदा इख्तिलाफ न पकार जर्देदी तो पतो लगी अलम नजालिल अर्ज़ मिहादा आयन द गज़ोले मुंदाज़म का गड़े दले वलजिबाला तादा उगरुन में खुनदाए वखलक़नाकुम अज़वाजा और पैदा किए मुंगतासु जोड़े जोड़े या किस्मुना किस्मुना वजान्ना नौमकुम सुबाता और गज़ोले मुंगस्तासु खूब लरा आराम वजालना लैल लिबासा अगर ज़ुलेम अशपा जामा वजालना नहार माशा और ज़ुलेम वक्त तलब को रिज़्क़ वबनैना फौक़कुम सबअन शिदादा अयोकड़े मुंगस्तासु दपासा वो आसमानुना मजबूत वजालना सिराजा वहाजा अगर ज़ुलेमगा पद आसमानों के चराग डेर बलिदुन के वांज़लना मिनल मौसिराति मान सज्जाजा अरावरुले मुंगा ददरनु वरजुना वबोशडी राबई लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता दीद पारा चिरोबासु पदी ओबो दानी ओ बुठी वजन्नातिन अल्फाफा ओ बागुना गण इन यौमल फस्ल कान मीक़ाता यकीनन वज़्द फैसले दे वक़्त मुक़र्रर करे शवे यौमा युन्फ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतूना अफ़वाजा वकमर शिशपेले कुके बोशी बशपेले के नुराजी राज़े बता सो डले डले वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा और प्रावन शीशे आसमानुना शिबा दरवाजे दरवाजे वसुय्यिरतिल जिबालु फ़कानत सराबा अरवान बकड़ेशी गुरुना नुनिश बशी पशांतर सराब इन्न जहन्नम कानत मिरसादा यकीनन जहन्नम दे इंतजार करो लित्तागीन माबा दपारा द सरकशानु दे ज़ैद वर्दलो लाबिसीन फीहा अहक़ाबा ऊसी वादी पाए के बेशुमार ज़माने ला यज़ूक़ून फ़ीहा बर्दन वला शराबा न बसकी दी पाए के यखनियों न रसकलुस शे इल्ला हमीमन व गस्साक़ा मगर यशीदल योबो अविने ज़वीद ज़ख्मानो जज़ाअन विफ़ाक़ा दा बदलदा बराबर ददी दा अमलुन सराम इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा यकीनन दे खल्कु उम्मीद न लरा आखिरन लरा हिसाब वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा और तकज़ीब को ज़मदायतुन तकज़ीब वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा और हर शेर आगे रखड़े मुंगाइल रपली कलो सराम फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा नो सके अज़ाब न ज़्यादती को मुंगतासुल मगर अज़ाब इन्ना लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा
یقیناً متقیان لرا زید کامیاب ہے حدائق و اعنابا باغون دی و انگر دی و کواعب اطرابا اخکار سینو والا زنانا امزولیم و کاسن دہاقا و کاسی دی ڈکی ڈکیم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا نبوری دی پائے کے بے فیدی خبروں نہ تکذیب جزاء من ربک عطاء حسابا دا بدل رساد رب دا طرفنا او بخشش دے حساب اندیر رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب دا اسمانو دزمکی او دمین دے رحمان ذات دے اختیار بن للی دا خلق دا غسرا دا خبرو کولو یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فاور شوبدی کی روح او ملائک صفونا صفونا خبر بنشی کولے مگر آسو چی اجازت ورکی آغت رحمان ذات ویلی حق خبران ذالک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا دغر وز دا یقینی نسوک جغواری او دینی سی اخبر رب طرف تلار دا ورتلو انا انذرناکم عذابا قریبا یقیناً من یردر کرتا استد عذاب نیز دینا یوم ینظر المرء ما قدمت یدا اگر سے ابینی ہر انسان حق عمل چی مخیلے گلی لا سندر وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا اوائی با کافر ہے ارمان دے زخورے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا قسم دے پائے ملائکو کہ پسختے سر راکا گی روح دا کافرانوں پسختے والناشطات نشتا قسم دے پائے ملائکو چپرانی دی غٹا دا روح دا مومنانوں پاسانتیا والصابحات صبحا قسم دے پائے ملائکو چی لمبو وی پمند اسمان زمکہ کی لمبو وحل فالصابقات سبقا بیا قسم دے پائے ملائکو چڑواندی کی حکم دا اللہ تا پڑواندی کے دلو فالمدبرات امرام بیا قسم دے پائے ملائکو چی تدبیر کی دا کارون چلاو تسپار لیویم یوم ترجف الراجفا پاور چی اوبج لقیگی رقیدن کے تدبوح الرادفا رابشی اور پسی سمدستی راتن کے قلوب یوم ایزن واجفا سزون با پدوخ کے تختیدن کی رخبل زینام ابصارها خاشعا سترگیدا خاندان دائبا ذلیلیم یقولون انا لمردودون فی الحافران دی بوائی آئے من با واپس کریشو اولنی حالت دا ایزا کننا عظاما نخرا آئے کل چشو منگا اڈو کی زاڑم قالوا تلک اذن کرت خاسرا دیوی دا خدا کی دا واپسی تاوانی فانما هي زجرۃ واحدہ یقیناً دا دے او شپیلے او سخت آواز دے او فاذا هم بالساہرہ دا کی دا خلق بطول پا میدان کی حل اتاک حدیث موسیٰ یقیناً ناغلے تا خبر دا موسیٰ علیہ السلام اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوى کلچ آواز ورکاغت رب دا وادی پاک کی چتوانو یوم اذهب الى فرعون انه طغى لار شاہ فرعون تا یقیناً آغا سرکشی کرے دا
فقل هل لك إلى أن تزكى وتوائستا رغبت سرے دیتا شتزان پاکے واہدیک إلى ربك فتخشى اور ہدایت بو کمزتا لستا رب طرف تنو ویریگی فاراه الآية الكبرى نوی خدا غتن نخلویا فکذب وعصا نا تکذیبوں کو نافرمانیوں کڑا ثم ادبار یسعا بے شاکڑا کوشش کو دا مقابلے فحشر فنادا نرا جمع کر ساحران اعلانیوں کو فقال انا ربکم العالم ویل دے استاس رب منچت غالب فاخذه الله نکال الآخرة والأولى نونی واللہ تعالی دلرا پعذاب دا آخرت و دا دنیا ان فی ذالک العبرة لمن یخشى یقیناً دی واقع کی دیر عبرت غشالا چلانا یرکیم انتم اشد خلقا من السماء بناها آیا تاسو کلک پیدائش والے او کا آسماننا جوکڑی دی اللہ رفع سمکہا فسواہا پور تکڑے چداغی او برابر کڑے واغطش لیلہا واخرج ضحاہا او تیار کڑیش پداغی اور اسلی رناد ساخ وخدائے والارض بعد ذالک دہاہا عظمکا پست دین داغورے اللہ غڑا ولیرام اخرج منها ماءها ومرعاها رسل اللہ رزمکنا وبداغی و گیاگان دائے والجبال ارساها او غرنا اللہ تعالی مضبوط کریم متاعا لکم ولانعامکم دا ٹول ساسو دا نفی دا پارا و ساسو دا سارو دا پارا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى نکل شراشی حادثہ لویا یوم یتذکر الانسان ما سعی پدا ورځ با یاد کی انسان هغه چې سا عمل کړي وبرزت الجحیم لمن یرا او ښکارا بکړي جهنم هر شاته چلی دل گئی فاما من طغى چاچے سرکشی کړي واثر الحیات الدنیا او رکڑی جون دنیای لرا پا آخرت فإن الجحیم ہی الماوام یقیناً جہنم زید ورطلو داریم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى او چاچی رکڑی دا پیش کے دلو ددن رف پلتا او منکڑی اخبرزان درا دخواہشاتنا فإن الجنة هي الماوام یقیناً جنت دے زید و سید و داؤں یسألونک عن الساعت ایان مرساہا تپوس کی داستان خلق سانا پباد قیامت کی کلوی دائے قائم کے دل فیما انت من ذکراہا پس کی تو داغی زیاداشنا الى ربک منتہاہا ساربتا منتہا دا علم داغی انما انت منذر من یخشاها یقینا تخیر ورکن کیا غشاتا چی یرکی دا قیامتنا کانہم یوم یرونها لم یلبسوا الا عشیتا او ضحاها گویا کہ دا خلق کلچوینی قیامت درا گمان روکی چمگا نہیں ہوئی سارشی مگر یوم آجی گرے یا ساخ وقت آجی گر عمران بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولا خفشو مخیواڑو ان جاءه الاعمى ددیو جنا شراغ دتڑن وما يدريك لعله يزكى سشی تعالی پتدر کڑے رام کہ دی شیش داڑن سڑے بزان پاکی او یذکروا فتنفعه الذکرى یا بنسیت والین النفور کی دتا نسیت اما من استغنا ہر چاسوک چزانے بے پرواکڑی دے ذکرنا فانت له تصدى آیا طاقت مخ تکی
وما علیک اللہ یزکا نشستا پا زیموانے کا غپاک نشیم واما من جاک یسعام اصوب سے تال راغلی اور کوشش کی وہو یخشاو یرکی دا اللہ نام فانت عنہ تلہا آیت داغن زان غافل کے کلا انہا تذکرام ایچر دا سنن پکار یقیناً دائن بے نصیت دے فمن شاء ذکرام نصوب چی غاری دی ندی نصیت والیم فی صحف مکرمہ دا پسیف و عزت والو کریم مرفوعات مطہرام اچت مرتبے والدی او پاکی ساتلی شہریم بیائیدی سفرام پلا سنود لکن ککیم کرام بررام چی عزت مندی دا اللہ پنی دوڑی نیکان دیم قتل الانسان ما اکفرام تبادشی انسان سمہ غٹ کافر دیم من ای شئن خلقا دستشین اللہ دے پیدا کرے من نطفت خلقہ فقدرا دا نطفینا پیدا کرے دلراو بے خاص اندازہ ورکرے ثم السبیل یسرہو بے لار دتا سانا کرے ثم ماتہو فاقبرا بیائے مرکڑے دلراو نخخ کرے دلرا بقور کے ثم اذا شاء انشرا بیا شکل اللہ غاڑی دوبارہ بے روجت کی کلا لما یقضما امرا یقینی خبر دادا ندے پورا کرے دا حقاش اللہ و تصف حکم کرے فلینظر الانسان الى طعام ودی گوری انسان مخبل خوراک تا عبرت انا سببنا الماء صبا یقیناً راتوی کڑی منگا اوپا دباران پراتو یولو ثم شققنا الارض شقا یا سیری کڑمگا ازمکا بسیری کولو فانبتنا فیہا حبا نزرغن کڑم پا ازمکا کی دانی وعنبا وقضبا وانگورو ترکارے وزیتون ونخلا اخونا کجوری وحدائق غلبا انور باغنا گرم وفاکہتا وابا او میوی او تر وابا نو گیا گانی متاع لکم ولنعامکم ستاسو دا نفی دا پارا و ستاسو دا سارو دا پارا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ نو کل شراشی غافت چی غگون لرکنیم یوم یفر المرء من اخیم پای روز بتیختکی انسان دخپل رورنام وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ادخپل مور او دخپل بلارنام وصاحبته وبنيه ادخپل خزی او دخپل زامنونام لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه دار او شخص بعد دینا بدور یو حالتی چی بے پرواکی دل را دنورونا وجوه یومئذ مسفرا بعض مخون با بدور درناک ان کی بیم ضاحکت مستبشرا خنداک ان کی او خوشحالی کا ان کی بیم ووجوه یومئذ علیہا غبرا بعض مخون بی پدی روز پائی بانی بدوڑی ترحقها قطرا پچکڑے بیاغی لرطور والیم اولائک هم الکفرت الفجران دا کسان دی کافران دی و نافرمان دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کویرت کلچ انور براون غختیشیم و اذا النجوم انکدرت کلچ استوری بمخڑشیم وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ کلچ غرنا بروان کلیشیم وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ کلچ دل سمیشتو بلار بہو خبا بیکار پر خودیشیم وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کلچ زند سر بارا جمع کلیشیم یا مڑ کلیشیم وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کلچ دریابون بار ڈکلیشیم وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ او کلشی ارواح بیوزشی د بدنونو سرام وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
او کله چې د ژوند خخ کړي شي بارکه به تپوس وګړي شي بیا یې ذنب قتلت چې په کوم یو ګناه سره دا وجل شي و اذا الصحف نشرت او کله چې عمل نامې به خوري ورې کړي شي و اذا السماء كشطت او کله چې د اسمان نه به سرمن لر کړي شي و اذا الجحيم سعرت او کله چې جهنم به تو ګرم کړي شي و اذا الجنة ازلفت او کله چې جنت بارانی ذکر شي علمت نفس ما احذرت عالم بشي هر یو نفس پاغ عمل چې سیاذر کړی فلا اقسم بالخنس نر پکار انکار قسم کوم زو پای ستورو چپټی الجوار الکنس روان دی او خکار کی یاد شپې واللیل اذا عسعس قسم دے پشپ بانی کل چشاکی والصبح اذا تنفس قسم دے پسبا کل چساوالی انہو لقول رسول کریم یقیناً دا قرآن چی دے پیغام دے دا رسول عزت من ذی قوت عند ذی العرش مکین خاوند دا قوتونو دے او دا عرش والا پنیز باندے عزت من دے مطاعن ثم امین تابداری کے دیشی التکی امانتدار دے وما صاحبکم بمجنون نرے ساسو دامر گرے لیونے ولقد راہو بالافق المبین یقیناً لیدلے دا حاغ لرا پکنا روخ کارو وما هو على الغیب بظنین انر دا نبی پا وحی بانے بخل کون کے وما هو بقول شیطان الرجیم انر دا قرآن وینا دا شیطان رتلی شویم فائن تذهبون نکم خوازہ تاسو در قرآن نام ان هو الا ذکر للعالمین نر دا قرآن مگر نصیحت دا پار طول عالم لمن شاء منکم ان یستقیم دا شاء پارا چی غاڑی ستاسونا چی برابر لار بان روان شیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین انشے غفتے تاسو سکار مگر چی غاڑی اللہ چی رب العالمین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء فطرت کلچی آسمانون باوشویم واذا الكواكب انتصرت کلچی ستوری بارو دڑیم واذا البحار فجرت کلچی دریابون بروان کریشی بمخدز مقام واذا القبور بعثرت کلچی قبرون عالم مروجت کریشی علمت نفس ما قدمت واخرت عالم بشیارو نصفاق عمل چی مخیلے گلے او سیر سبر خریم یا ایوہ الانسانو ما غرک بربک الکریم اے انسانا سشی دو ککڑے تو باغ رب عزت منوانے الذي خلقك فسواك فعدلك اگر رب دے چتے پیدا کرے ہو برابر کرے ہو سیدھے جو کرے نیغ جو کرے قدستان فی ای صورت ما شاء رکبک پارے و شکل کی چاق غفتن تے جو کرے کلا بل تکذبون بالدین نرے پکار غرور بلکہ تاسو تکذیب کوئے دا جزان وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ یقیناً ساسو بانے مقرر دی ساتن کی ملائک کرامن کاتبین عزت مندی دا اللہ پنی دو لکن کریم یعلمون ما تفعلون عالم نی پائے چتاسو سکوئے ان الابرار لفی نعیم یقیناً نیکان خلق بخام خاڑیر نعمتن کریم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ یقیناً نافرمان خلق بخامخا جہنم کی یصلونها یوم الدین داخلی بدی جہنم تا پرز جزان
وما هم عنها بغائبین نبی دیدائے جہنم نا پٹیدن کی وما ادراک ما یوم الدین سشی بویا درکڑے تالرائے چس دروز جزا ثم ما ادراک ما یوم الدین بیا سشی پت درکڑے تالا چس دروز جزا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ دا سوال دا چی وسبن لری یو نفس بل نفس دا پارا دے سیزم و اختیار بطول پدا غرز دا یو اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین تبیدہ دا پار دا کمی کا ان کو نمگرتیا کا ان کو وَإِذَا كَالُوهُمْ وَوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ کلچی پیمان کی اغیتا یا طول ورکی ایدان نقصان کی الا یظن اولئک انہم مبعوثون آیا گمان نکی دا خلق چیز دیب دوار جن کے دیشیم لیوم النظیم رزل ایتام یوم یقوم الناس لرب العالمین پاور شو بدریگی خلق رب العالمین تام کلا ان کتاب الفجار لفی سجین دا نقصان نرے پکار یقیناً عمل نامی دا فاجرانو خامخا بسجین کے بریم وما ادراک ما سجین سشی تالا پویا درکڑے آئیچ سجین سشیرے کتاب مرقوم دا کتاب دے مہر پہ والے شیرے ویل یومئذ للمکذبین و توائیدہ پدا غرز دا پاز تکذیب کا ان کو الذین یکذبون بیوم الدین آکسان چی تکذیب کئی دروز دا جزا وما یکذب به الا کل معتد نسیم و تکذیب نکی دا دائر وزیم مگر ہر غصوک چی دا حد نور تیریگی دیر گنہگارویم اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلچی بیانی کی پدی بانے زم آیتنا وَإِذَا دَرُوا قِسِيرِينَ مَخْكَنُوا كَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ چردا تقسیم نرے پکار بلکہ زنگ راو سے ددی پزرنو حغاملنو چری کول کلا انہم عن ربهم یومئذ لمحجوبون یقینی خبر دادا چدا خلق بعد دخپر ربنا پدغر زبانی خامخا بنکڑے شیدہ ملاقاتنا ثم انہم لصال الجحیم یا یقیناً دی خامخا داخل دن کی دی اورتا ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون بیا وہ تو ویلی شی دا غزے دے چ تاسو دے تکذیب کوم کلا ان کتاب الابرار لفی اللین یقینی خبر دا چ عمل نامہ دنے کانو خامخا پہلین کی بیم وما ادراک ما علیون سشی تالا پویا درکڑے دا چلیون ستویم کتاب مرقوم دا کتاب دے مہر زدہ یشہدہ المقربون حاضری دیتا مقرب ملائک ان الابرار لفی نعیم یقیناً نیکان خلق بخامخا پڑیرو نعمتن کیویم علی الارائک ینظرون پپالنگونو بادی قتل گئیم
تعرف في وجوههم نظرة النعيم پی جنبت دری پا مخنو کے تازگی د نعمتنو یسقون من رحیق مختوم سکولی بشی پدی بانی د خالص شراب و محرزدونا ختامه مسک وفی ذلك فلیتنافس المتنافسون مہر ولگی دلی پائے بنے مشک او پدی نعمتونو کی دی میناو کی مینا کون کی خلق ومزاجه من تسنیم او گڑون بداغ سراد تسنیم چنیویم عین یشرب بها المقربون داو چین دا چسکی باغ لرائن نزدیکڑی شی خلق ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون یقینا خلق چ جرم کڑے ودی په دنیا کې مومنانو پوری خندنے کاو واذا مروا بهم يتغامزون او کله چې ورته ردل بپای نو اشاره به کولې او ولتان وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ او کله چې واپس بشخپل قرآن تا او پس بشول خوشحالی کون کی وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ کله بشری ولید المؤمنان لران دی و یقینا دابلار خلق دیم وما ارسلوا عليهم محافظين حال دان دی لگلی شی دی پا مومنانو باندے سادن کون کی فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَارِ يَضْحَكُونَ ننند قیامت پرز با مومنان کافران پورے خندنے کویم عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ پالنگونو بناستی گوری بدری حالتا هل صوب الكفار ما كانوا يفعلون چایا بدور کلیشو کافران تا ضائع کرنو چلی کول بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت کلچی اسمانو باوشویم وازنت لربها وحقت اغوی خد حکم دخپل لبتا و لائق دچ غکیم واذا الارض مدت او کلچ دازم کبراخ کلشیم والقت ما فيها وتخلت او بغضیا چ پرزمک کیری او خالی بشی راینا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اغوگ یخیر دے حکم در رب خپلتا و لائق دا شغوگ دکی گدیم یا ایوہ الانسان انکا کادح الى ربک کدحا فملاقیم اے انسانا یقینا تا مشقت کون کے رب تا وردن کے مشقت کول مخامخ کی دن کے داغ سران فاما من نوتی کتابہ بیمینے ناسوک چور کریشاغت عمل نام بخلاص کے فسوف یحاسب حسابا یسیرا زرد آغا سرب حساب کریشی حساب سان وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا او بگزید اخپل اہل تا خوشالے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ اور چا سوک دیش ورکڑشی وتا عمل نامہ رستو دشار طرفنا فسوف يدعو صبورا زر دے بغواڑی ہلاکتنا دخبل زان ویسلا سیرا داخل بشی اور بلگڑی شیتا انہو کان فی اہلہ مسرورا
یقیناً وہ دے پا دنیا کے اخپلال کے خوشحالام انہو ظن اللن یحور یقیناً دد گمان داو چوبن گردی دے اللہ تام بلا ان ربہو کان بھی بصیرام نا بلکہ یقیناً رب دلرو لدن کے فلا اقسم بالشفق نلے پکار دا سے قسم کم زو پشفق پسرخیم واللیل وما وسق و قسم کم پشپا و آغشے شراجم کیشپام والقمر زتسق قسم دے پسمک میں کلچ پورشیم لترکبن طبقا طبق خامخا ور بشیتا سو پیو حالت بانی رسد بالحالنا فما لهم لا يؤمنون سوجد خلق لنشي من روڑیم وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون او کلشی بیانی بدی بانی قرآن سجدن کئیم بل الذین کفروا یکذبون بلکہ کافر خلق تکذیب کئیم واللہ اعلم بما یوعون واللہ خپوئے دے پائے چری بزرگ کے ساتھی فبشرہم بعذاب علیم زیر ورکدی لپازاب درناک الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون مگر آکسان چی مان راوڑے من اکڑی نیک دید پارا ثوابو ندی چی ختمی گی بنام بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج قسم نے پاسمان چغٹو ستروال دے والیوم الموعود قسم نے پاور چوادے کڑے شیران وشاہد ومشہود قسم نے پاشا چا حاضری آسوک چاغت حاضری کی ریشیم قتل اصحاب الاخدود ہلاک ریشول کندوالا النار ذات الوقود اغور چخاون دڑیر خشاک بلیدن کیو اذ هم علیہا قعود کلش داخلق دائے پخوا کی ناسوم وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود او دی پائے کارونو چی مومنان سرائے کول تماشا کون کیو وما قموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد او بدنگن دے خلقو دے مومنانو نام مگر دایو خبران چی ایمان راوڑے پالا چی دے زور اور استائل شیزات الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد اغزاد دے خاص اغل را باشید آسمانوں دزمکی دا واللہ پارسی زبانی حاضر و ناظر دے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق یقینا کسان چ تکلیفوں نے ورکڑی مومنان سڑو مومنو زنانو توبہ توبہ نہ سلیم ندید پار عذاب دے جہنم دید پار عذاب دے دور سدون کی ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير یقینا کسان چیمان راوڑے مرنے کڑی مطابق دا وحی دید پارا جنت ندی چی بیگی بلان ددائے ولے دا کامیابی لوئے دام ان بطش ربک لشدید یقینا نیول درفستا خام خاڑر سخدیم انہو ہوا یبدئ ویعید یقینا اللہ تعالی اول پیدائش کی اور دوبارہ مم کریم
وهو الغفور الودود او خاص اللہ بخن کون کے دے امین کون کے دے ذو العرش المجید خاوند عرش دے شرافتن والدے فعال لما يريد کون کے دے دھار غصہ وغاڑی هل اتاک حدیث الجنود آیا راغلے تا خبر دلخکرو فرعون و سمود لخکر د فرعون و سمودیانو بل الذین کفروا فی تکذیب بلکہ کافر خلق دی بل انکار کولو کے واللہ من ورائہم محیط اور اللہ دید ہر طرف ناراگے رون کے بل ہوا قرآن مجید بلکہ دا کتاب قرآن نے شرافت والا فی لوح محفوظ تختوں کے چبش ساتل شیرین بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق قسم نے پاسمان او پشپی راتن کی وانے وما ادراک ما الطارق سشی تعالی پویا درکڑے چھ طارق صدوئیم النجم ساقم ستورے دے زلیدن کے ان کل نفس لما علیہا حافظ نشتہ اس نفس مگر پاغبا نشتہ حفاظت کن کے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ ودی گوری دا انسان چدے دسنا پیدا کرے شوے دے خلق من ماء دافق پیدا کرے شوے دو بوٹو وہن کنام یخرج من بین الصلب والترائب چروزی دا بود من دشاو من سینونام انہو علی رجعی لقادر یقیناً اللہ تعالیٰ دد پرا گرزولو خامخا قدرت لریم یوم تبل السرائر پار شخکار بکڑیشی رازون دخل کو فما له من قوت ولا ناصر نبی دل رائے طاقت و نبی سک مددگار والسماء ذات الرجع قسم دے باسمان چخاون دا بار بار باران دے والارض ذات الصدع قسم دے بزمکا چخاون دا دا چودل دا بٹو دا باران انہو لقول فصل یقیناً دا خبر دا فیصلہ کرے شویم وما ہوا بالحزر اونر دار ٹوکو خبریں انہم یکیدون کیدا یقیناً دا خلق چلونا جوڑے قسمہ قسم چلونا واکیدو کیدا وزم پر تدبیر کوم دری بخلاف کے فمہل الکافرین امہلہم رویدا محلت ورکا کافران را اگورا دیتا سلگا زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلام پاکی وایا دنم درفتا چوچت ذات دے الذی خلق فسوا اغزا چ پیدائش کڑے دے و برابر کڑے دے والذی قدر فہدا اغزا چ تقدیر کڑے دے او خودن دلارے کڑے دا والذی اخرج المرعى اغزا چ رشتلی دی گیا گانے فجعلہ غصاء نحوا نبی گزولی آغی لرا بستور کڑی شویم سنقرئک فلا تنسى لولو بمگتا تا قرآن کریم نتبین نہیں رہے الا ما شاء اللہ مگر آغا چا اللہ تعالی واری
इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख्फा यकीनन अल्लाह आलिम ने पखारो पाए चिपटवी वनुयस्सिरुका लिलयुस्रा आसानवल को मुंगता तद आसान लारे फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा न कुरान बयानवा यकीनन नफ़अ और कई कुरान बयानवल सयज़्ज़करु मन यख्शा ज़र्रे नसीहत बाखली ददीन आसूक चल्ला ने यरीगी वयतजन्नबुहल अश्क़ा और डरा बकी ददीना बदबख्त सड़े अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा आ बदबख्त नौज़ी बावूर गड़ता सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया ब्यावन मड़की पाए के न बजवंदई कद अफलह मन तज़क्का यकीनन कामयाब दे आसूक चिज़ाने पाक वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला अयाद कानुम दरफ़ल मुंज़िकाओ बल तोसिरून हयात दुनिया बल्कि ग़ुरक आयतासो जन दुनियावी वलाखिरत खैर वअबक़ा आखिरत गुरद व हमेशा दे इन हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला यकीनन नाटोल बयान खामखा पसैफो मखकनों के दे सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा सैफ़े दे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल अताका हदीसुल गाशिया आया रागले ता खबर दागया फतपट उनकी वजूह यौमइज़िन मुखाशिआ समखुन बा पतौरत बानी जलीलानवी आमिलतुन नासिवा अमल को उनकी भी औजान सड़ोन सड़े को उनके बवी तस्ला नारन हामिया दाखिली और गरमता तुस्क़ा मिन ऐनिन नानिया स्कोली की बदता दाग चीनी नाच सख्त खुट की दलीवी लैस लहुम तामुन इल्ला मिन ज़रीम नबी दल खुराक मगर द ज़री बुटीना ला युस्मिनु वला युग़नी मिन जूअ न बसोरब वाले पैदा किया और न बाफैदा और की दलुगिना वजूह यौमइज़िन नाइमा सुमखुना बदौर बानी तरोताज़ी लिसाइहा राज़िया दख्पल अमल दवजन बा खुशालवी फी जन्नतिन आलिया व जन्नतुन चतुके बवीम ला तस्मउ फीहा लागिया न बावरी दी पाए जन्नतुन के बेफैरे खबरे फीहा ऐनुन जारिया पाए के बचनी रवानी फीहा सुरुरुम मरफूआ पाए के बा कटु नहीं ऊंचत सादली शिवीम वाक्वाब मौजूआ और गिलासुन वही के खौदली शिवीम व नमारिक़ मसफूफा और तकिया गानी वही सफ सफ व ज़राइबी व मबसूसा और कालीन वही गड़वली शिवीम अफला यंज़ुरून इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त आयन गोरी दाखल गुखान होता चिसरंग पैदा कड़ी शिविरी वैलस्समाई कैफ़ रुफ़िअत और आसमान ता चिसरंगे पोर तकड़े शिवेरे वैलल जिबाली कैफ़ नुसिबत और गुरुन ता चिसरंगे उद्रवली शिविरी वैलल लर्ज़ि कैफ़ सुतिहत अज़मकी ताच सरंगे गुड़ावले शेदान फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर
نو بیان و قرآن یقینا تخو بیان ان کے لست علیہم بمسیطر نیتو پریبانے مقرر شے ذموار الا من تولا وکفر لیکن چاچ مخواڑو کفریو کو فیعذبه اللہ العذاب الاکبر عذاب ورکی دتا اللہ تعالی عذاب غٹ ان الینا ایابهم یقینا منتا راگر زیدل در خلق دیم ثم ان علینا حسابهم یا یقینا پنبانی ددی سر حساب کولیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر قسم دے پا وقت سبا او پشپول لسوانی او پجفت و طاق او پشپوانی شکل روانشیم هل فی ذالک قسم لذی حجر یقیناً پا دی اوقات ذکر شو کی لو حصہ دا خاندانو دا قل رام الم تر کیف فعل ربک بعاد آئے نگوری سرنگی کارو کستا رب دا جانو سرام ارم ذات العماد چولاد ارمو و خاندان دستنو التي لم يخلق مثلها في البلاد داس قوموں نری پیداشی دائے پشان پخارنوں کی وثمود الذين جابوا الصخر بالواد آسم جان چی جوڑولی بے گٹی پا میدان مخلوم وفرعون ذی الاوتاد او فرعون چی خاوند میخونو الذین طغوا فی البلاد دا ٹھولاو چی سرکشی کڑوا پخارونو کے فاکثروا فیہا الفساد نو ڈیر کڑو پائے کے فسادونو لرام فصب علیہم ربک صوت عذاب نوراتوی کراس پدیوانی ستارب چا کروڑ عذاب ان ربک لبالمرصاد یقیناً ستار رب دے دیتا پزید انتظار کے فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن نارچ انسان کلچ عزم حکی بدوانے رب نو عزت ولور کی او نعمتون ولور کی دیوائی رب زما عزت کرے واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن او کلچ عزم حکی بدوانے نو تنکی بدوانے رزق ددم دیوائی رب زما سپکوالے کرے کلا بل لا تکرمون الیتیم چرے راسی ندام بلکہ تاسو عزت نہ کوئے د یتیم ولا تحاضون على طعام المسکین او تیزی نہ اور کہے تاسو بخوراک د مسکین وتاکلون التراث اکلا لما او خورے تاسو مالونا دمڑو پخوڑلو د ہر السرام وتحبون المال حبا جما ومن کہے تاسو دمال سر مین ڈیرا
کلا اذا دکت الارض دکن دکا داسن بکار کلچ ہموار بکڑیشی دازمکا پا ہموار والی و بیا ہموار والی وجاء ربک والملک صفا صفا اور آبشیستا رب و ملائک صفونا صفونا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکرام اراب اوستیشی بدی رزبانی جہنم پدار با نصیحت قبلی ار انسان خود کم زینبی دل نصیحت یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی وائی بدے ہے ارمان دے ما مخی عمل رالے گلے دپار دے جون فیومئذ لا يعذب عذابه احد نپدا روز باندې عذاب نور کی عذاب اللہ تعالی دا رئیسوک ولا یوثق وثاقه احد انا بتڑل کی تڑل دا رئیسوک یا ایتها النفس المطمئنہ اے نفسا یقین کون کیا ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ اگر زاخ بلبتا خوشالا گڑیشے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی نو داخل شا زما بندگانو کی او داخل شا زما جنت تا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد دا سندا قسم کم زو پدی خار مکیم وانت حل بهذا البلد استابی ذتی کے دیشی بدے خار کے ووالد وما ولد او قسم نے پہر پلارو پاشدن پیداشی ہوئی لقد خلقنا الانسان فی کبد یقیناً پیدا کرے منگا انسان لرا پا تکلیف تیرولو کی ایحسب ان لن یقدر علیہ احد آیا گمان کی دے چیچرے قدرت بون ممید دوانی سوک یقول اہلکت مالا لبدا وائی دے خرچ کری ما مالونا دیر ایحسب ان لم یرہ احد آیا گمان کی دے چوبنی دل رئیسوک الم نجعل له عینین عین دی جوڑ کری من دل رد وسترگیم ولسانا وشفتین آیا جباد وشندیم وہدیناہ النجدین خود نکڑے من دتا دد بولارو فلقتحم العقبہ نن دے ورخطلے دے پکنڈو باندے وما ادراک ما العقبہ اسشی تالا پوئے درکڑے دا چکنڈو سیم فکو رقبہ ازاد والدمریم او اطعام فی یوم ذی مصغبہ یا خوراک ورکول پروس کی چلو کی والویم یتیما ذا مقربا یتیم تا چخپلوان ہم ویم او مسکینا ذا متربا مسکین تا چخور والویم ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة بیا دو ساتے وی دے دائے کسان چی مان راوڑے
वसियत की यो बलता द सबर कवलो वसियत की यो बलता द तरस कवलो उलाइका अस्हाबुल मैमना दा कसान खानदान द खैर बरकत दिया खानदान दी द खिलास वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमा आकसान च कुफर करे जम बायतुनो दीदी खानदान द गसलास याद स्पिरवाली अलैहिम नारुम मुसदा पदी वही गिर चापे और बन करे शे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्शम्सि वज़ुहाहा कसम ने पनवर प वक्त साख दनवर वल्क़मरि इज़ा तलाहा कसम ने पुष्पक में कल चिताबीशी पनवर पसे वन्नहारी इज़ा जल्लाहा कसम ने पुरज़बानी कल चिरोखान कीनवर लराम वल्लैली इज़ा यग़शाहा कसम ने बशपा कल चिपट कीनवर लराम वस्समाइ वमा बनाहा कसम ने पासमान और पाशाश जोड़ करे दे आसमान वल्अर्ज़ि वमा तहाहा कसम ने बज़्मका और पाशाश गुड़ावली दज़्मका वनफ्सिन वमा सव्वाहा कसम ने पनफस और पाशाश बराबर करे दे नफ्स लराम फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा खोदले दाद नफ्स लार्द नाफरमाने और लार्द तक़वा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा यकीनन कामयाब दे हग़सों च बची सात बर नफ्स लराम वक़द ख़ाब मन दस्साहा यकीनन नौमेद दे हासों च ख़यानत गर बर नफ्स लराम कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा तकज़ीब करो समूदियानो दवजे द सरकशे दाईना इज़ इंबअस अशक़ाहा कल चे रापा से ढेर बदबख्ताई फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा उलाई तदल्ला रसूल लिहाज के दल्ला दूखिया और नंबर दो बोदाए फकज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा दी तकज़ीब को दाए रसूल न हलाक एकड़ा गऊ खिलराम न तबाई राव सफदी बने रब दरी सर्द पसवद गुना दरी न हमवार एकड़ा दा तबाई बदीवाने वला यखाफु उक़बाहा यरनकुल अल्लाह अंजाम ददे कारना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लैली इज़ा यग़शा कसम ने बशपा कल चिरौगड़ी वन्नहारी इज़ा तजल्ला कसम ने पुरुष कल चिरो खानशी वमा खलक़ल ज़कर वल उन्सा कसम ने बादशाह पैदा करे नारीना और जनाना इन्न सअयकुम लशत्ता यकीनन अमल नस्तासुदी मुख्तलिफ आसार वाला फअम्मा मन अअता वत्तक़ा नो चाचा का हक दा अल्लाह ताला और तक़वा उकड़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना और तस्दीक़ को दखैस्त गली में फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा नो खामखा आसानु बमगद तल्ला रसाना वअम्मा मन बखिल वस्तगना आसूक शिशुमते आए उकड़ा और जानिब पराक दा हकना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना और तकज़ीब को दखैस्त गली में फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा रवानुहुम दिलरा बगरान लार
وما يغني عنه ماله اذا تردى ایس فیدن اور کی دتمال کلچ دے اور غڑیم ان علینا للہدا یقیناً زم فزما خامخائد آیت کولیم وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى یقیناً لخامخا اختیار دا آخرت و دا دنیا دیم فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى یردرکم زتاوست دا غورنا چلمبی ویم لا یصلاها الا الاشقى نو داخلی آورتا مگر دیر بدبخت الذي كذب وتولى آسوک چھ تکذیب کرے او مخیڑو لے وسيجنبها الاتقى زردے پٹڑ بطرنا او ساتنشی دیر پرزگار الذي يؤتي ماله يتزكى آدیش ورکی مال دیر پارچ زان پاکی د گناہننا وما لأحد عنده من نعمت تجزى انشتئی چالرا پنیز دزبانے سے احسان چدائے بدلور کے دیشیم الا ابتغاء وجه ربه الاعلى لیکن لٹی دے لٹول مخدرف والچلوی ذات دے اوچت ذات دے ولسوف یرضا عذر دے برداشی بڑے رسوابنو بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى قسم نے بوخد ساخ واللیل اذا سجا قسم نے بشپا کل چروڑیم ما ودعك ربك وما قلى نے پریخت ربستاو نے تاسرا سے دشمنی کرے وللآخرة خير لك من الأولى او خامخ آخرت غرد تعالى دنیانا ولسوف يعطيك ربك فترضى او خامخ عذر دے درکی بتا تستعرر نعمتنا نتبر رضائي علم يجدك يتيما فاوا عينو من دیت یتیم زید لدرک ووجدك ضالا فهدى ابھی مندے تو نا خبران تاتے ہدایت درگ ووجدك عائلا فاغنا ابھی مندے تو محتاجا نتے مستغنی گڑے فاما اليتيم فلا تقهر نارچ یتیم نے بازور نمک پا قہر مکوام واما السائل فلا تنهر چی سوال کرے دن میرا ٹام واما بنعمت ربک فحدث اور چی نعمت درفتا دے نخکار بیانوام بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک آئین لپران سیم تال رستاسینام ووضعنا عنك وزرك اور لڑکڑے مستان استابوج الذي انقض ظهرك ہا چدرن درنکڑے استاشالرام ورفعنا لك ذكرك پورتکڑے تال رستایاداش فإن مع العسر يسرا یقیناً تنگ سیا سرا سانتیاویم ان مع العسر یسرا یقیناً تنگ سیا سرا سانتیاویم فاذا فرغت فانصب نکلش توزگاریں زان سڑے کو دین دپارام وإلى ربك فارغب او خاص پر رب تامین کوام بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون قسم نے پنزر و پخونا وطور سینین او پتور غرچ تکشن دے
وهذا البلد الأمين وبرخار شامن والدين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم یقیناً پیدا کرے منگا انسان درا بڑی خیست پیدائش کی ثم رددناہ اسفل سافلین بیا واپس کو منگا دے اخکتنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون مگر آکسان چی مان راوڑے عملونے کھڑی نیک دید پارا ثوابون دی چن بختمیم فما یکذبک بعد بالدین نسشیستا تکذیب کو لشی پسترینا دین استام الیس اللہ باحکم الحاکمین آئین دا اللہ تعالی خلق فیصلہ کن کے دا فیصلہ کن کو نام بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق للا مدد غفتن کے پنم در افسا آغشتے آغش پیدائش کرے خلق الانسان من علق پیدا کرے انسان درا در ٹکڑے دا غخین دا در ٹکڑے دوینے نام اقرأ ربک الاکرم للا قرآن اور افسادے دیر عزت والا الذی علم بالقلم اغزاد دیش تعلیم اور کڑے پا قلم سرام علم الانسان ما لم يعلم تعلیم اور کڑے انسان تدائے خبرو چپتے نو انسان تام کلا ان الانسان لیطغام یقینی خبر دارا چھ انسان خامخا سرکشی گئی الراہ استغنا ددے وجن چینی زان درا چھ مستغنی دے ان الى ربک الرجعا یقینا سارب طرف تا واپسی ارایت الذی ینہا آیا خبر اتدائے سڑی بحال چھ منع کئیم عبدن اذا صلی بندل را کل جامنس کئیم ارائیت ان کان علی الہدام آیا خبر ات کوی دا منع کون کے کوی دا بندہ پہ ہدایت باندے او امر بالتقوی آیا حکم کی بتقوی ارائیت ان کذب وتولی آیا خبر تو تکذیب گئی دامن کون کے او مخاڑی علم یعلم بان اللہ یرام آیا دین پوئی گی شیقینا اللہ تعالی خوار سوینیم کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناسیام ایچرے دا تغیان دے پکار کمن نشدے نخام خاک لک بیرونی سون ٹکلینام ناسیت کاذبت خاطئہ ٹکلے دروجن و خطاکار فلیدعو نادیہ راودی بلی اخبر امداد درا وخبر محمد لیس سندعو الزبانیہ زرد روب ولونگا زبانیہ ملائک کلا لا تطیہو اسجدو اقدرم یقینی خبر دادا دادا تابداری مکا سجدہ کا آوزان نزدی کا اللہ تبصیرو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یقینا نازل کرے منگا دا قرآن پشپد قدر کے وما ادراک ما لیلۃ القدر سشی تالا پوئے درکڑے آج سدشپد قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر شپد قدر دا دیر قرآن زرو میشتنو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربهم من کل امر راکوزی ملائک و روح پائے کے پا حکم در رب دری پا ہر حکم سران
سلام هي حتى مطلع الفجر دغشپار سلامونو او دارا ترا خطلو صبا پوری بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة نو کافران خلق د کتابیانو د مشرکانو پر خودن کی خپل دین لرا تر دې پورې شراشری تبینا رسول من الله يتلو صحفا مطهرا رسول د الله تر طرف نه بیانی صحیفه پاکي فيها كتب قيمه پای کې مضامین می پاخم وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات اونری ډلی شریا کسان چور کړي شو کتاب مگر پسانا شدی تبین راغلام وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذالک دین القیمہ او حکم نہ کړی شی دیتا مگر دا چې بندگی کوي الله لرام خالص کی دا غره پر بندگی کلک دی په توحید باندې او پابندی نماز کوي او کوي زکات او دا دین دے دائیں ملت والو چې کلک دی ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه یقینا کسان چې کفر کړي کتابیانو د مشرکانو پور د جهنم کې وي همیشه وي پائے کې او دا کسان دي بدتر دي دخل کوم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه یقینا کسان چې ایمان راوړل عملونه کړی نه دا کسان مغرلی پټول مخلوق کې جزاؤهم من ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار بدل دی واپنی ضرب دی جنتنا دامیش والی بیگ ولان رائے والے ہمیشہ وہی دی پائے کہ ہمیشہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا رضا دے اللہ تعالی دینا دی وداغن رضائی ادا وعدہ دہرا شاد پارا چیر اکڑی دخبل ربنا بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها ارکلا چو خداولی شی تو لمکا خداول دای ارو باسی دازمکا خپل بوجنان وقال الانسان ما لها او انسان سوشو دزمکلان دیر ہے بطن نوجنم انسان حیرانی يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك وحالا فدار الباب يعني دازمك أخبر خبرنا أخبار خبر ولكي پٹو خبر ہوتا ہے دار سنگا بیانی دار دے وجن سستارب طاقت دوائنا اور کرے دے لران یحاسی توفیق دوائنا اللہ کے پاس زمانہ کی پا وقت کی ران ناطقہ کی اس کو زلزلی راضی سپیو علاقہ کی سبب العلاقہ کی اور پٹول ازمہ کی ارو باسی دازمہ کا اخبل بوجونا اخراج نسبت اسنا مجازی وئی پری کی دن خزانی قیامت دمخ کے دسروس کی خزانی و روباسی حدیث مسلم کی راضی دارنگے کلش قیامت سی مراد دارے دزمک کے نمارا انسانان دوبار رو ذکر اسقالها بوجھ کل دپاسی اگی تعالی ہاوئی کل دن نہیں
ناغیر پارا لہاوی دیر کی دوار تے اشارہ شوا نو علیہا و لہائے بکن رہے وقال الانسان ما لها او بھئی انسان سوشو دیزمکی لران دڑیر ہے بطون نو جنم انسان حیرانی کافر کا مومنی یادار آغا انسان چی بدنیا کے انکار کو اب حیران چی يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ودعوا البار وقضي خلق دلی دلی دید پارا شوخ ولشی آئیتا عمل دائم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ودعوا البار وقضي خلق دلی دلی دید پارا شوخ ولشی آئیتا عمل دائم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى نچا شامل کری پوزند ذرے خیر ابین غیلرام ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى او چا شامل کری پوزند ذرے شر ابین غیلرام بسم الله الرحمن الرحيم والعادیات ضبحا قسم دے باسنو چمنڈی ویو ہنار کئی ہنار فالموریات قدحا یا قسم دے پائے چور راو باسی پوہلو سرام فالمغیرات صبحا یا قسم دے پائے چلوٹ مار کئی بوخد سوا کی فاثرن به نقعا را پورت کئی پائے سر دوڑ لرام فوصدن به جمعا نورن نوزی با دعوخ کے پڑل دخل کو کے ان الانسان لربه لکنود یقینا انسان دخپلم خامخا ناشکر دے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ یقیناً دے پدیوانے خامخا گواہی کو ان کے دے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ یقیناً دے دمینی دمات دپارا خامخا دے سخت دے افلا يعلم اذا بصر ما في القبور آیا دے پویا نلری داغ وقت چرا پورت بکڑیشی ہا سوم چپ قبرنوں کریم وحصل ما فی الصدور اور اخکار بشی ہا چپ سینوں کریم ان ربهم بهم یومئذ لخبیر یقیناً رب دلی بدی بدار خامخا خبر لریم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة زونا ٹکون کے آفت مل قارعة سلوی شان دے دایافت چی زونا بٹکوین وما ادراک مل قارعة اسشی تالا پوئے درکڑیا چی سلے زونا ٹکون کے آفت یوم یکون الناس کالفراش المبثوث پاور شیبا انسانان پشاند پتنگانو خوارورو وتکون الجبال کالعہن المنفوش اور شیبا غرونا پشانت دوڑے ڈنڈت کڑیشے تار تار فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ناسوک چدرانی عمل نرطول دائم ناوی بجون خوشحال کے
واما من خفت موازینو آسوک شسپکوی عملنا دتولائی فامه حاویہ نو زید ورتلو داغ حاویہ دام وما ادراک ما ہیا اور سشی تالا پویا درکڑے دا حاویہ سشیرے نار حامیہ اور دے ڈیر گرم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر غافل کڑیے تاسو مالونا دیو بلن ڈیرول حتی زرتم المقابر تردیش تاسو ملاقات کوئن قبرنو کلا سوف تعلمون اچرے غفلت نے بکار زردتا سو پتو لگی ثم کلا سوف تعلمون بیائی چرے تکاثر نے پکار زردتا سو پتو لگی کلا لو تعلمون علم الیقین یقینی خبر دادا کتاسو پیدائے بعلمی یقینی سرام لترون الجحیم خامخاؤ بینین تاسو جہنم لرام ثم لترونها عین الیقین بیا خامخاؤ بین تاسو غا پسترگو دے یقین سرام ثم لتسألن یومئذ عن النعیم بیا خامخا تپوسن بوکھڑی شیستا سنا پدے ورد نعمتنو پبارکی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر قسم دے بزمانہ ان الانسان لفی خسر یقینا انسان خامخا پلوی تاوان کے دے إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مگر آکسان چیمان راوڑے عمل نیکڑی نیک وصیت کی یوبلتا دا حق خبر و وصیت کی یوبلتا دکلکی دلو بدین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ تبائی ہلاکت دے ہر غشالرام چی پشی شاہ خبری کیو مقامکم میں بنوئی الذی جمع مالا وعددا اغسوک چی مال جمع کیو شمیریا غلرام یحسب ان مالہ اخلدام گمان دارے چمال دبا دے ہمیشہ ساتھی کلا لینبذن فی الحطمام چرے دان دا پکار خامخا دے بگزار کڑیشی پہ حطم کے وما ادراک ما الحطمام سشی تالا پوئے در کڑے دا چے حطم ستوئیم نار اللہ المنقدہ اور دے دا اللہ تعالی بلکڑے شیم التي تطلع على الافئدہ اور چور رسی بازون دوم انہا علیہم موصدہ یقیناً داور بئی پدیبانے رابن کڑے شیم فی عمد ممددہ بستنوگ دو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل آئے نگورے چسرنگ کارو کو ستارب داتیانو آل سرام الم یجعل کیدہم فی تضلیل
आयने को दाई चलवल को बेकार के वारसल अलैहिम तैरन अबाबील अरावेले गल पाई बाने मारगान डले डले तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिजील विश्तल आगी दरा पकाओ सरा द पखोशो काओ नबोर के फजअलहुम कास्फिम माकूल नुकड़ी आगी पशांत द गया खुड़ले शे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लीलाफ कुरैश ताजुब दे पमीना द कुरैशो द दुनिया सराम ईलाफिहिम रहलत अश्शिताए वस्सैफ मीन दागीर सफर द जमियो द उड़ी सराम फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत न बंदगी द खास की न मालिक द दे को अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअइन व आमनहुम मिन खौफ अगजात च खुराकी वर्कड़े दीलरा द लोगे ने बचकड़ी आमनी वर्कड़े दीलरा द यरेना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन आया खबर तदा शा पहाल कि तकज़ीब कई द दीन फज़ालिक अल्लज़ी यदउल यतीम नुदा कसदे चिदिकी और कई यतीम लराम वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन और तीजी न और कई खुराक द मिस्कीन फवैलुल लिलमुसल्लीन नो तबाही हलाकत दे मुन गुजारो लराम अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून आ मुन गुजार चाहिए मानज़द हकीकत न खबर दीन अल्लज़ीना हुम युराऊन आ कसान चाहिए रिया कई पखपल अमलुनो वयमनऊन अलमाऊन और मनकई दफैदी सिजुन लराम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर यकीनन दरकड़े मुंगा तातड़े खैर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर नमूस खास का खपल रब दराओ कुर्बानी खास का गलरान इन शानियाका हुवल अबतर यकीनन सा दुश्मन ने बेखैराम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून तो आए कुफर कौन को खलको ला आबुदु मा ताबुदून बंदगी नकोम ज़दहा चाहे चितासुई बंदगी कवे वला अंतुम आबिदून मा आबुदून अने तासो बंदगी को उनकी दाग चाहे चिज़े कौम वला अना आबिदुम मा अबदतुम अनेम जो बंदगी को उनके पागत तरीक़ा चितासुई कवे वला अंतुम आबिदून मा आबुदून और नतासो बंदगी का उनके पा तरीक़ा चिज़े कौम लकुम दीनुकुम वलिय दीन नुस्तास दपारा स्तासु दीन दे और मा दपारा जमा दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह कल चिराशी मदद अल्लाह ताला व फतहा वरायत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा अवी तखलक चिन नौजी अल्लाह पदीन के डले डले
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا نو تسبیح آیا سردستانی درفستانا و بخنت غارا یقینا عدیر توبہ قبل ان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ہلاک شو دعا لا سنا دا ابو لہب دے ملاک شو ما اغنا عنه ماله وما کسب دفنک ددنا ہلاکت مال ددو نہ حاشد سگڑلیو سیسلا نارن ذات لہب زرد ورنن وزید ورتا شغلو والا ورد وامراته حمالة الحطب او خذدهم چوچتون کی دخشاکوام فی جیدها حبل من مسد پغار دائے کی رسے اور پستکو دکجرونا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد تو ہغا اللہ دے اکی او دے اللہ الصمد اللہ تعالی بحاجت لم یلد ولم یولد ناغن سوک پیدا دیو ناغد چانا پیدا دے ولم یکن له کفوا احد اور نشتا داغو ہم صفت سوک بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق تو آیا پنائی غارم فربد چولوم من شر ما خلق د شر داغنا چاغ پیدا کریم ومن شر غاسق اذا وقب اور د شر د تیاری والنا کلچ تیار رو غڑیم ومن شر النفاثات في العقد اور د شر د پھوکی کون کنا پابندنوں کے ومن شر حاسد اذا حسد اور د شر د حسد کون کنا کلچ حسد کارکی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس تو پنائی وارم زو برب دخل گوم ملک الناس بادشاہ دخل گو الہ الناس حقدار د بندگے حاجت روا دخل گوم من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه شون کی نا چڑی رسو کیم الذي يوسوس في صدور الناس ارجے وسوسه شی پسینو دخل گوگے من الجنة والناس د پیریانو د انسانانو نام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین طول صفتنا دخدائی تو خاص دیو اللہ چی پالن کے دٹول مخلوق دے الرحمن الرحیم عام مہربانے والا دے خاص رحمتن والا دے مالک یوم الدین اختیار مند روز جزائے ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی رام بندگی کو خاص تانا مدد غاڑو اہدنا الصراط المستقیم کلکی منگا پسید الاروانے صراط الذین انعمت علیہم لا دائے کسانو چخاص احسان کرے تابائیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
ندی خلق چې غضب کړي شوی پای او ندی بیلاره اللهم